Dame i gospodo, uvaženi gosti, ponosni roditelji, prijatelji i ljubitelji tradicionalne igre i pjesme bosanske, pozdravljam vas u ime Saveza kulturno-umjetničkih društava i organizacija kantona Sarajevo, te u ime Kulturno-umjetničkog društva Gajret. Posebno mi je zadovoljstvo što smo večeras sa Gajretom, koji je u svojoj dugoj historiji nekoliko puta gašen, tačnije zabranjivan, kako bi se prigušila i bosanska duhovnost. I kada su mislili da će nas i biološki uništiti, u jeku ratne 93. Gajret je ponovo uzletio, prkosio, pokazujući razaračima Bosne duhovnu snagu u obliku najjačeg otpora. Naše su želje i nastojanje da nikad ne dođe vrijeme u kojem bi se rad Gajreta namjerno ili prisilno zaustavljao. Stoga, s pravom očekujemo da Istanbul i Bursa u Turskoj, San Francisco, Seattle i New York u Americi, Halep u Siriji, Oman na obalama Indijskog okeana, Drač u Albaniji, Ulcinj u Crnoj Gori, Pula u Hrvatskoj, pominjem samo neka mjesta odakle su Gajretovci dobili pozive da gostuju u ovoj godini, budu mjesta gdje će biti predstavljena bosanska ljepota kroz igru i pjesmu. Čestitamo Gajretu što je uspio da se razvije u respektabilno kulturno-umjetničko društvo sa željom da uspješno predstavlja bilo gdje da nastupa autentičnu sliku pokreta, nošnje, dostojanstva, melodije i sklada bosanske duše, a svima nama da večeras uživamo u programu koji su nam pripremili. Hvala. Svaki momak želi da bude najbolji kosac, a svaka djevojka najbolja žetvelca. Na poziv domaćina seljaci dozivaju, izlaze iz kuća, nose razne alate, pri sjetvi, močke, a pri kositbi i žetvi, kose, pile, grablje srpave i uz pjesmu odlaze na njivu. I tako jednoga jutra najstariji domaćin u selu poče da budi i saziva mogu. Ante! Borko! Janjo, sazivam vas na mogu da sijemo žito u poljanima. Danas da sijemo, a na ljeto ćemo gosti i ženi. Danas kod mene, a sutra ćemo kod vas. Hoćemo!
noći nove žetve, hoću nešto da vam velim. Pošto ste se umorili i lijep znoj prolili, a dobro ste želi. Red bi bio i na mene da vam nešto velim. Želim da vam se zahvalim. U polju vam rađala pšenica, u domu vam se svaka sreća slila, a van doma su teška kola igrala. Zato krenite na poljanu da zaigrate za vrzlamu. Ja bi rado zaigrao sama, ali neću i ne mogu, šepar sam u desnu nogu.
lebejk, lebejk je Allahu. Teče islam na sve strane, lebejk je Allahume, lebejk, lebejk je Allah, lebejk je Allah. Gospodine Janović, evo prije svega da vam čestitam ovaj značajni jubilej. Šta za vas znači ovih 15 godina Gajreta? To za mene znači život, 15 godina najboljeg rada i najboljih provedenih trenutaka u mom životu. Nadam se da ćemo i dalje nastaviti ovakvim intenzitetom i poslom rada, a zaista sam oduševljen posjetom večerašnjom, dragim prijateljima koji su došli da pogledaju ovaj koncert, a zaista će imati šta da vidi. Ovaj koncert traje preko 2 sata. Preko 220 izvođača i to je jedan ambijent koji se teško može prirediti. Ali hvala Bogu, zahvaljujući ovoj omladini, zdravoj omladini s kojom mi radimo, mi smo u stanju svaki dan praviti ovakve koncerte. Iza vas je veliki broj nagrada, priznanja i veliki broj nastupa po cijelom svijetu, ali ispred vas čini mi se još i više. Pa jeste, puno je nagrada, najdraža mi je nagrada srebrna plaketa opštine Novi Grad. To je najveće priznanje koje smo mi dobili od svih priznanja koje se dijele od strane ove općine. Ja se još jednom zahvaljujem organima vlasti općine koji su prepoznali ono što Gajret radi i da je ta nagrada otišla u prave ruke.